بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالي مسلمانا دبيج مالا پیغمبر صلى الله عليه وسلم پنج حب انسان هبون زح بنزمشي پیغمبر مدبون. وقتی هناك انسان ولو چعوه و تام ندی تبانا و اجدوراتی و میزان دبانا دگولا و محمد هات. اما حلبو کی نه پیغمبر مبو ایگو بنزمشی پیغمبر مدبون. و جوهر پنج کینا یک جه قرآن پی پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم ابو سفیان بن حارس. آپا کی پیغمبر ما هبو ناوی حارس بو، ابو سفیان جی کوروی بو بنزمشی پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم دبو و برای پیغمبر ما شیره جی، یعنی شیره هف جی خوارنا و ایلیه تنجی زح بنزمشی پیغمبر ما علیه السلام دبو. اید دوا دیس قرآن مویه قرآن حضرت عباس ناوی قسم بن عباس، ناوی قسم او جی زح بنزمشی پیغمبر ما علیه السلام دبو. و اسسیا کالک امام شافعی، یعنی ویگا او مذهبه گم پی عملت کن امام شافعی او جی هاشمیه قریشیه جی نسل پیغمبر ما علیه السلام دبی کالکیوی سائب بن عبید دبی او جی زحف بنزمشی پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم دبو. ای چارا تورون پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم حضرت حسن، حضرت حسن جی زحف بنزمشی پیغمبر مدبو. ای پنجا جعفر بن ابی طالب اوه ایرو امی حیاتاوی جوار بیجن برای حضرت علی 10 سالاش حضرت علی مسترا. جعفر بن ابی طالب جی زحف بنزمشی پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم دبو. دناوا هر پنجا دا ایگو ان زحف بنزمشی پیغمبر مدبو تورونوی حضرت حسن بو. حضرت حسن انزح بنزمشی پیغمبر مدبو. اما او هر چاره دیجی بنزمشی پیغمبر مدبو جارنا انسانا و قارشترمیشت کر، یعنی ایگو بر پیغمبر مناست کرن وقت چعوات کرن دگولا قی حضرت محمد. جعفر بن ابی طالب قره ابو طالبه برای حضرت علیه. پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم وقتی کالکیوی عبدالمطلب وفات کر 8 سالی بو. 8 سالی حتی 25 سالا لمارا جعفر بن ابی طالب مایا، لمالا آم خو مایا. پشتی گو پیغمبر ما 25 سالی بو دیام خطیجه را زوجی و چو مالا دیام خطیجه. تابی دیام خطیجه زنگین بو حاله خوش بو، حاله پیغمبر ما علیه السلام جی خوش بو پشتی گو زوجی. ویجد بیل مکه قطلق چه بو برچیبون چه بو انسانا دا چو هاستود خوارن یا دا چون عیارت خوارن آرتق تشتک نما بو گو بخون. پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم چو با آپی خو عباس، آپی عباس جی حالی خوش بو. گو آمو گو مزنا آمی من ابو طالب حالی نخوشا وزارو کی زحفن کام علی کاری که پر نکن. گو بلیم بکن برازی چمم نکن. گویتا آپیتا ایمن برای منا و تاف تکلیف جمرا آنیه چاواز علی کاری ناکم، چونکو دبی حال عباس جی خوش بو و حال پیغمبر ما جی خوش بو. وجد بی هاتن علی کاری پر کرن و جره گوتن گو مساعدات هبه ام تخوازن گو ام نفس نماله تجی ام شخورا ببن برال جم مبن دا باريت السفك ببي. وجد بي سي كري ابو طالب هبون، يك جي جعفر بن ابي طالب بو. ايد دوا حضرت علي بو، اي سياجي عقيل بو. وجد تري جانا باف بيترحش زاروكا كتكن. ابو طالب جو عقيل نبن جو نكيد بن ببن. وجد بي حضرت عباس جعفر بن ابي طالب برا مالا خوا پیغمبر ما علیه السلام جی حضرت علی برا مالا خواه. اف هر دو انسان باوا مظن بون. بجا پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم وقتی پیغمبرتیا خو اعلان کر
شخو حضرت علی زاروک بو ایمان پیانی جعفر بن ابی طالب جی خورت بو گنج بو دبوی جی ایمان آنی تفلو پیرکا خو یعنی وی پیرکا خو تف دا مسلمان بون هنکا گوتیه پشتی حضرت ابو بکر مسلمان بویا هنکا جی گوتیه بری حضرت ابو بکر جی مسلمان بویا پیغمبر ما علیه السلام بریا گوت هر مالا ارقام الودر شخورا بخی جی عبادت و ذکر دبی جعفر بن ابی طالب مسلمان بویا یعنی اونجو شخصیتا یعنی جوا انسانه گو دسری دا کتیه اسلام دا بجا معلومه ایگو نو مسلمان بون ضعف ظلم و زوری دیتن حق سزی دیتن و مشرکا ضعف تعدل واکر یک جواناجی جعفر بن ابی طالب بو دائمات گویا رسول الله امی کنگی بسربستی عبادت خوکن امی کنگی شکری امی به الله اکبر امی به لا اله الا الله بجا پیغمبر ما علیه السلام وقت مساعده حبشیستان دا گو مسلمان بر هرنا حبشیستان الوید قراله کی قنج هیا ظلم و زوری الانسان ناکه هر نوی داره ویچه خیونه عبادت خوش الوید برحد کن بجا جعفر و پیرکا خوشی گو ام جمعه چن پیغمبر ما علیه السلام جعفر بن ابی طالب خسته مزنه قفیله و تفده چونه حبشیستانه پشتی گو چونه حبشیستانه و مشرک په حسیان گو والله وانا وجمره بنا بلا و وی دینی الهر دری بلا کن و جعیش کی منینا ام بدر ورجی مجادله بکن وجدبه عمر بن العاص و عبدالله بن ابی ربیعه شیان حبشیستانه گوهرن به ماونوا انسانا قراله و ده گری ناستینن ونوا ناین مکه ده اف دعوه اسلام در و بلا نبه وجدبه گلک هدیه بخوره برن و چون حبشیستانه بریا گوهر نبان جاشی چون با ادر و دوره و دین آدامی و چون با وزیره و چون با ایلری گلن هدیه قنج دانه و گو ام تخوازن اون آلی کاریام بکن هنک جماعاتنا ویده ام تخوازن و گریب ببن بجدبه وقتی گو نجاشی پی خبردار کرن و گلک هدیه جی نجاشی رجی آنی بون نجاشی گو انچت خوازن گو والله هنک انسانی مهاتنا ویده باوی و برای و آپی و دعوات کن ام تخوازن گو نوابد نما و جارک دی واببنا مکه بجدبه نجاشی در و دورا خو میزان گو ماون چد بیجن گو قراله من گو خبر آوایا گو اگر مساعدات جهاب بر راج نزلامه خو هرن نجاشی عاجز بو گون به عدالتیت کن حتی ام جوا انسانا نپرسن به چما هاتنا ور امی چاوا تسلیم کن وجدبه باکر مسلمانا گو توا گو اون کینا اون چنا اون دعوا چتکن دبی سوزجی و جعفر بن ابی طالب بو گویا قرال گو بره ام اهل جاهلیه بون ما ظلم و زوری لفت کر ما حق سزی لفت کر ما کچکی خوی بچوچک تخصنا بنی آخه ما قدر ندا پیرکا ما افترات آویتا پیرکا ما گوشت مریات خوار ما عبادت شپوتارت کر چه تشتکی پیس هبانا ما لفت کر ما باسقن لفت کرن ما ضرر دا هفدی ای قوت لی دائما تعدل ای ضعیفت کر دناب مدى پیغمبر کرابو ام دعوتی بال خوده وکرن بال کتابا خوده وکرن گوتا ما گوش پوتار عبادت نکن زاروکه خو نخنا بنی عرده و ظلم زوریه لف نکن شهد زوریه نکن خرابیه نکن صلای رحمه بکن چه تشتکی قنج هبوج مرگو بکن مجی ایمان پی آنی اما ملت ما چکر تعده و ظلم زوری المکر خواستن گو مجدین ما دور بکن پیغمبر مجی گو هر نحبشیستان الوید اقراله کی قنج هیا اگر اون هر نویده اونه دین خواه بخوشکایی یا شمیش بن نجدبه نجاشی گو ما قرآن جمع هیا گواره هیا گو کجمرا بخوینن دبه جعفر بن ابی طالب سورت مریم خواند دور دا بحث حضرت زکریات که وقتی گو او سورت جر خواند دبه هستر شعبه نجاشیات نخواره گو والا دعوا ما و یا و یکا چونکی دعوا نبی عیسی و دعوا پیغمبر و
جعيني لمبه دركتيا جعيني نوري دركتيا بجد بي قوتا هيتا مكه قوتا مشركة قوت حياة دزوا إنسان تسليمي وناكم وأف إنسان حتى قو بخوازن كارن الولاطين بمنن حتى دبي نجاشي بدعوة جعفر بن أبي طالب جي مسلمان بويا وجد بي أفانا دستيو فالا وغريان بشتي زمانكي پیغمبر ما عليه السلام جمكه هجرتي مدينة كر تابي جعفر بن أبي طالب وهوالي خوا هيل حبشيستاننا دبي چند سال ديجي درباس بون د فتح خيبر دا پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم وقتی بخيبر فتح كر دبي جعفر بن أبي طالب وهوالي خوا حبشيستانه هاتنا مدينة وقتی هاتنا مدينة بريد جهانا هفدي هنگی پیغمبر ما کیف خوش بو گو نزانم از فتحا خیبر کیف خوش ببم از نزانم بهاتنا جعفر بن ابي طالب از کیف خوش ببم هوقاسي کیفاوی هاتیا بجه جعفر بن ابي طالب لقباوی چیا لقباوی ابو المساکین باوی فقیر ابو دبي حضرت ابي هريره رضي الله عنه قوتيا جعفر بن أبي طالب دائما إنسان فقير خدانة هفدي ودبر مالا خوا وخوارند داوا دبي إنسانك قودي تبانا فقيرة إلا ويدبر مالا خوا خوارناوي هبانا نبانا إلا جوادا تشتن دانا هفدي ودداوا فقيرة حتى دبي جارنا تشتك ندما دبي دقوتا بيركا خود قو كاوي عياري رون بينا برا اف فقير ناني خوا دعياري روندن مثلا او رون تدي دع بعيار وما يوكب تنكي ورون منيا داناني خوتي بدن داناني واشل ببي نرم بي هوقاسي شفقير را مرحمة ليبو شفقة ليبو دبي ناوي دانين ابو المساكين باوي فقيرة بجا پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیشتی زمانه که هناك الچی شان درو دورا جبوگو دعوت اسلام ببن بال مملكتا و بجو الچی که پیغمبر صلى الله عليه وسلم اجترفه امیر غسان و هاتا کشتن پیغمبر عليه السلام ضعف عاجز بو اردی که حاضر کر سایه و 3000 بو بجا گوزه شین موی داره جوه اردی را حارس بن زید خسته قومتان گو اگر شهید بکوه جعفر بن ابي طالب قومتانا گو اگر اوجی شهید بکوه ویچ اخی عبدالله بن رواحه قومتانا وجد به مسلمان چونه حربه ناوه حربه جی موتبو يعني إلك قارشلاشما بيزانس ومسلمانا بهفرا أو حربا مسلمان 3000 بون وقت فلا بيست قوة مسلمان تين دبي أورديك حاضر كرن 100,000 وأو عربي درو دورا خوشي دانا هفدي بود 100,000 سايا واد 100,000 بو يا مسلمانا 3000 بو حتى مسلمانا تردد كرقو أجب أم حربي بكن نكن انسون قرار دان قو امش قراشي كفري باز نادن بجي وقتي قو حربي دست بيكر حارس بن زيد شهيد كت جعفر بن أبي طالب كتا شناوي بو قومتان سنجاق راشت يدا دبي ويجي صالدر مشي كافر اكر دبي دستيوي راست جيبو دستيوي چپ جيبون هر دو دستيوي دبي جيبون اوجي شهيد كت عبد الله بن رواحه راشت بيرقي دبي اوجي شهيد كت نجدوه حرب دا جعفر بن أبي طالب شهيد كت و هر دو دستيوي جهات نجي کرن وقت پیغمبر عليه السلام پی حسيا هناك صحابي جي دانا درو دورا خوا و چون مالا جعفر دبي دستي خو سزارو كيوي ربر دبي هستريوي دباريان بيركا جعفر بن أبي طالب قو يا رسول الله قيت تشتك جعفراتيا پیغمبر ما قو اري قو جعفر ايرو شهيد كتيا دبي حزن كتا مالا و تفقريان هستر شعبي و هات نخواري دبي پیغمبر ما عليه السلام جمالا جعفر ردعا كر قو يا ربي قو تبركت بخي زاروكي جعفر دا ويا ربي تبركت بخي آيلاوي تخلفاوي وقريني
ودورة پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم قول لقد رأيت جعفرا في الجنة قو از جعفر د جنة دد بينم له جناحان مدرجان بالدماء قو د پریوی هنا هر دو پریوی بخوینه هاتنه بویا قرن صورن و د جنة د دفره بجد دبي جولو دناف توبلوم دا مشهور بويا دبي جعفر طيار يعني او جعفر قو دفري يعني دفري يعني خود تعالى اجبو خود تعالى هر دو دسته خود دنیا ایدان خود تعالى اجبدلا و هر دو دسته دا د پردان الجنت بوا پرا دفري رحمه خود جعفر بن ابي طالب به خود تعالى ويب جنته خوشا كريا خود تعالى مجید ریچکا واده بده مشاندن اسلاوه خوشوار دشینم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.